Say a woman ye enka police for the enka bo on my Ghana who buy any emu etimem for enso so eka mia say police for ni bi afatu bi e dia hye won ensa na che say won ekunkunkunkun onipa se ne won epe na say ye hu ye enka police ni die enka wu ye den wo settle issues between two people and na say uma asumje eba enipa emienu entem enso no ekame aye say bebrena anase police for no bi no edi atade ne edi ewra won ama won afatumi bi edi enkrofo ekra efri won sem nene asem a ababeto mepono so eni say ye na no adafiada echemui yekomo aye ofiase achimanso district what eastern region ho na ensemi efre ye police ni bi ate se wo bo enkrofo miensa etuo na baako de wato nanom ewo ensia dunia emu mienu no ye de wan akoto achim odan government hospital na assembly chemu no eni se ye teacher ni bi ala che se wo kwa kire ade na teacher din enko na woti moto so no ena che se abrante baako so free baby onu so eti moto so sa na wodi ni moto no ekobo teacher ni diem na ekofa akasakasa ede ebaye ema tese ntoko bepekra ebe mu na ye ena tese ofiase fo mebunu no bi no ehunu ye no muka se na edienti ena wodi moto akwakobo teacher ni moto mu na face de mi ye teacher ni koka tese opese wodi no empambro ye no musizi abrantie moto no mo se onye teacher ni moto no ye ansana won edi ni moto na ayeden edi amano na ye na abrantie ni mebunu mienu ya tese won eba awe eyi ensama no na tese abrantie kokko report ma timemu ofo anase ofiase police station woko bo police for amane say ana esie na ye na police force sa won egu won eka mo na tese won eba na mra won eba na won eba bechi advance mienu na won seize abrante ni moto no ena tese baako edie meka ade ne ho eka nwura efese nya ni se police for won eba wo de le tese edinsem bebre na ye dey enam na ye na abrante na ode no aka nwura no enua be mapie bai no obebisa se na eden ana ekoso na ye na police ni baako ema warning shot ena ninia be ma no esi mu se na edient na wama warning shot se ase mebunu a ye wo ofiase hase no ye ne wo ba be kunto kwa sem keke ena mi busa na muwa na brante bi cross kan so no wo free no form a wo ba ye na police di hu no na gini ni se what you can kwa ne so wo di baba ye den ba be twa me be se nya ye ni ma na ebias na wona na youth ni bi no abro police for kwa ye dudu na so ekum police for ye nya so be ka ye Bahama je se obolenche no ji ni kra efri ni santina ma police for enen won any other won so se obi attempt bi ase odini sabeka won bia won be ji ni pakono ekra efri ni nsa enti police ni hu san na na gini ni se ni pare ni sika ni ba be chane na ni wo poma ni tuo ni tain wodi etuation abrate su ebo ni tuo na ye ena ofiase for youth ni kas na dia na wodi tuo boy ni kikiki na tete etuo no wasa eteni mu ena bo emrante wa emienu aba ko de watua nananom ewo ensiedwa amienu no ye de won akwakogu achim oda government hospital and ye di mrante mienu akwako edro na assembly church mu na just assemblyman eba be pie mu na assemblyman ka se ono no die assembly esi ye na tese emabunu no ebinum eba be bo no amane tese ya assemblyman wa Brenasi electoral area na ni din enso de Matthew Kojo Adagba na onu na tese ode asebi ebetu ja oka se asem ko ba sa na tese won approach police for oka sa aden entina
mo yesa no kyerese a police for ni say mo hu se sikai no eba no enti na ma mo ba ko ye den etuo na asem no ekodan achim odan divisional command so asem yi say NSC na divisional command instead of said ko benya asem papa bi aka kire ofiase youth force nkomakoma ebeto won eyam no tese ofwa nya police ni ye ne so sai ne kwanso anu no esanso hu sika ni de nanka ebianka kware de sika ni be de ebetwa ni tina ma o ye den ono susu edituo ye de ebo no asemo de enchaye kra sebio se na midinka ehya se kan no se police ni de kamni se wo de asomje eye de eba mo anso na mo boye man Ghana enhu ban nenti bibi se yesi da e wo senka munya abotre nanka mo fra asem na se mo settle case no ba se mo fatumi mo binum e fatumi de hye mo sese mo jeni pakra e de free ni sa enhu anwitiye se ama ofiase youth for no ama won hu ni so pa se omo enya bibi pebi anka ntre won mo a enya police for no so de omo ni won edi se yenya ye beka ya kaso ya kra no kaswa they say boys ibia ko tushe police ni so abdi ni mpambro ye pama they say nipa na police for amemo a enka won ji sa police ni kra de afinisa ye be sra ye nwan mo a police for an ye nim say mu di mu akotini ye ewo ye man mu boy ho ban na so be sra say ya munya botre se mu akodi obi ekra afinisa me ahumiti ye ya munya botre obi bia mu ewo mo die se dudro na no youth aba no dudro na no aswodi enso monya abutre se ne be ya owo ya ekosiri eto ebe de ebecha na Ghana man ebo mutiri so no de se mo ye enyambrasem adwuma a wose mo ye ebe ma asumja ba e man Ghana mo dudro na no enye ne kwanso ene won ye de warfa na won eji ti memfo no ekra edi afri wonsa now the force police ni akanim say wo dey wo settle issues no now go twito edi akwakobo obi agene kra afri ni sem no na eye ne kwa so anu no na ni say ntumeso say ko ye YouTube channel na ko subscribe Efoko too much GA comment section also share why dey efoko ene ensem ya beto wapono suwe now for so ko follow you Facebook Instagram and Twitter na mi amide ene ensem yi ebre mo mi dindi efia enstroma edase na ye besa issue